Uyu ni Regina Mukamukwiye atuye mu murenge wa Bungwe akarere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Regina afite uburwayi bwihariye bwo kuba yaravukanye igitsina cy'abagabo n'icy'abagore. Ubundi igitsina cy'abagore nicyo nihagarikiramo cy'abagabo kirazibye. Umubyeyi wa Regina avuga ko igihe uburwayi bw'umwana we bwamenyekanye byafashwe nk'umuvumo mu muryango ndetse anasabwa kumwica. Bageze rero bavuga ngo tumwice, ntabwo nakwicira umwana, bakavuga ngo nitumwica ngo tumuhande mu butare ngo aho imvura ngo itagwa, ngo batacukura ngo bamuhande ngo bamuseseke mu rutare. Namwirutseho kenshi akinavuka, ubu abazwe kane, nta hantu nakubise no mu Bugande korona itaraza nagiyeyo. Ku gahinda haterwa nuko yaremwe, Regina Mukamukwiye avuga ko hiyongeraho agahinda aterwa n'abantu bamusonga kubera amagambo yabo kuri we. Niyo bakuvuze uyu uri kugenda mu muhanda bashaka kuvuga ngo iriya ngo muramuzi ngo ni ikinyabibi, buriya ngo ni iki, nawe wumva mu mutima ukomeretse. Dr Jean Cyprien Mugarura, umuganga w'inzobere mu buzima bw'imyororokere, asobanura ko kuvukana igitsina cy'abagabo n'icy'abagore bibaho, ariko ko iyo bikurikiranwe kwa muganga hakiri kare bivurwa. Indwara twayita indwara yo kuvukana ibitsina bibiri, niko abanyarwanda tuyita. Ni indwara ibaho ariko itakunze kugaragara cyane, ku buryo imibare igaragara itari hejuru cyane. Ubwo burwayi akenshi bukunze kubaho igihe habaye intanga yisatuyemo nka kabiri, ikaba yahora n'intanga ebyiri zitandukanye. Izo ntanga kwisatura nyuma yaho bikongera bikihuza. Iyo bimaze kwihuza icyo gihe umwana ashobora kuvuka afite ibice bigaragaza ko ari umukobwa cyangwa ibice bigaragaza ko ari umuhungu, kimwe kikaba kiganza ikindi. Akenshi iyo abantu bamenye neza ko umuntu afite ibyo bibazo, bahitamo kumukoreshereza ibizamini nibyo nababwiraga bigaragaza igice aherereyemo. Niba ari umukobwa ku ijanisha runaka, niba ari umuhungu ku ijanisha runaka, igice kimwe bukagikuramo. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 itsinda ry'abashakashatsi ryari riyobowe na Dr John Hudson ryagaragaje ko abantu bavukana igitsina cy'abagabo n'icy'abagore ku isi babarirwa muri 500, ariko muri bo 96% bakaba baba muri Afurika.